Dobrodošli u Today Gaming, danas ćemo igrati Minecraft Diversity 2. Idemo. Šta mi se dešava sa mišem? Respawn. Idemo. Dead baš. To treba da ubacimo ovdje. Tako. I ovdje će nam se napraviti jedan prolaz. Evo ga. Diversity 2. Just click on myself. Oh no. Oh ne. Idemo. Ovdje treba da uzmemo ovu knjigu i da idemo naprijed. Prvo ćemo igrati trivia, pa onda ostalo. Stavim tu. Sad kliknemo na dugme. Ubacimo vodu ovdje i napravit će nam se prolaz. Tačno ovdje. I ovdje nam se pravi prolaz. Evo ga, igrat ćemo trivia. Samo da znate, ova tekstura flows HD. Minecraft is a sandbox that mainly consists of fun, mining and crafting. What's the first known title for the game we have come to love called Minecraft? Cave game, Minecraft, survival test, untitled project. Cave game. The first step. Creative. Not available in the creative menu. Firework rocket. Another game type is called survival, where items must be obtained. Generate naturally in the world. Flower pot, iron door, snow block. Ne! Snimam. Idemo da se užimo. Čekajte. Tako. Sad čekamo da se udavimo i nastavljamo sa igrom. Evo ga, počinjemo da gubimo srceva. Idi gore. Pa to treba. Ovdje više izgubi srceva. Eto ga. Sad možemo da nastavimo sa igrom. Samo dok ja provalim, neću. Gdje mi je ovo? Must be crafted. Piston. Yeah! Minecraft consists of many biomes or regions. Which of these are not the biome? Mountains, hell. Deep ocean. Ne! A slučajno sam upao u ovo. Koji sam debil. Sad da čekam dok vreme. Ja sam malo da igram Minecraft. Pa da snimam.
Evo ga, dobimo srce. I respawn. Idemo. Not the bottom is mountain. To. Put your new flowers to Minecraft, some of which the blocks. Hey, which of these are the tallest? Or say this block. Peony. Jedan način da mob use gravity, which of these mobs can be hurt by falling? No golems. Like most mobs, player can die if they drop Harry Potter. 22. No. Ajde da igramo Harry Potter. Onda 23. Da. In the standard game of the Minecraft, each of these enemies will deal the most damage to the player per hit. Enderman, Wither, Zombie, Pigman, Zombie. One way to gain extra abilities is through the upper tire pyramid with the pig. Now is jump boost. A nije bez veze, sad moram da skačem do gore. A ne, idem na ljubičastu. Ui, idemo gore. Blam. Oh no, sam dole. Boing. Idemo. Boing. Boing. Idemo tamo. I tamo. I tamo. Boing. Ne. Boing. 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 Idemo. Boing. Idemo. Badam. To. Boing. Boing. Andrej, to se čuje u videu dolu. Boing. To se čuje. Boing. 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 Malo bre. Od uvek sam želela da Idemo. Boing. Da, moći ćemo da snimamo epizode samo 50 minuta. Zato što Boing. koristim Bandicam, a nisam registrovan. Boing. A to se plaća. Boing. 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 Idemo opet. Boing. Badam. Badam. Idemo. Wii. To. Wii. Wii. Ne. O ne. Oh no. Idemo. Wee. 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 Ne. Ti si tu jednom došao do kraja, jel da? Jel da, došao ne? Ajde, moramo da uspem. Moram da... A ne. Idi. I... Doviđenja, završamo epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!